हदक याम नुंगाइतबा हाइबा ताई अखोई कक्सिंग खुनौदगी रिशिकांता हाथिबगी इशू सी हजिक तोआन तोआन मैम कंडेम तौनरप लेपत्री ngarangsу गवर्नर की कांगबुगा जेएससी की अदुगा लोकल एमएलए मैम संगगा उनगिबा मांगसु थाजगिबा अदुगा एनआईना थिजनबा हौरे हाइबा हमसु लई अदुगा जेएससी की माइखैदगिसु अखोई माकी एक्सग्रेसिया सी लुपा लाख 10 पिने लौथोखरे अदो माकी इमुंगदा मागी अपोकबदा पिबियु अदुगा माई इमुंगदा होगी चानबा थबा अमा पिबियु हाइबा मखोई डिमांडसु लैरी अदुगा मोय तानरगा हजि हजि बाउदी सी बक्सांग सी लौद्री अन गवर्नर की साइड तक स्वाई तारे स्टेट लेगा के साइड तक सु थाजब पिबु लई अदु याम इंटरेस्टिंग ओइबदी अखोई सना लेबाक तना हजि यावरे रिशिकांत की लेमिनरम बिनुपी पुलिस की कंट्रोल द लेरे हाइबा यावरे जेसी मुंग मनुंग खदरगा तुम खंदरब तुंगदा रिशिकांत की चांग लौगदु हाइबा यावरे अदुगा वेलन पाउतना रिशिकांत की एक्सग्रेसिया मागी अपोकुदा पिबियु अमसु मागी इमुंग द लेगा के थबो पिबियु हाइना गवर्नर तकचिन हाइबा पाउसे अखोई फोंगे अदु लाइबु वहंग दि अखोई करमाय तोरगे एक्जेक्टली कई हजगी निपिस नमाजे कौगिब्रा क्या कुन लेराबनो अदगी मागी सदैदा कोई कुकी लोंदा मागी मिंगम सु पीरे है मैं आमसे ले जो एनी वेरी कंफ्यूजन स्टेट में आमसे द कंफ्यूजन में दिलैरी तसेंना कौगिब्रा खंगा हाखिबदु याम मरिक चुंबा पुलिस ना इन्वेस्टिगेशन तोरकने खली अदुबु याम नुंगाइतबदी खंगना दु कोइन लेरा मतुंगदा माना हाइजबा माना हाइवांग डायलॉग तुजे कोइन तादरे माना हाइजबा माइ शरम दाइ मिकुप तुदा माना मखुत लोनरगा हाइजब मैम दु हजिक्सी सोशल मीडिया दा वायरल होरगा लैरी सुप्रीम कोर्ट नमदु लौथनबा ब्लॉक तौनबा होत पफम सु लैरे मणिपुर हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट नते मणिपुर हाई कोर्ट ना दु मलैसि लैरे अदुना हंदकी रिशिकांत की मिहात अदुगा लैरिबा फिबम सिदैदा अनौबा सोनाकंदा पीसफुल शांति की अखोगी डेवलपमेंट पुरक्तना लेंगाक सेम होमसु लापा कनागुम खरना तमना तौरब्रा है होमसु कोई तोन तोनबा लगे गया फोंदरपुसु लई अदुना रिशिकांत की मिहात की मतंगददी किरण की करी ओपिनियन लेम थम्बियो तसिना तासित मसिगी मतंग सी याम लाइबक थिबनी अदुगा याम मिथमुंग मितंबाल कवर्ट अमगी लिचटनी अदुगा पांगदबगी लिचटनी हना लवी अदुगा मसिगी पोटसी सब चाबा कोइना कनो लैत्रगसु रिपोर्ट अमा पुलिस की साइड के मरियन कंसर्न अथॉरिटी सिंगदगी थमद्रगसु चथरगिबा पोटु यूकेएनएन ने हाइबा पोट अमदी मयामना हाइनरे मसि नुक्सि सितदी उना लेंगदे हाइबा पोटुनी अदुना मसिगी पोटसी यूकेएनए गा केनो गा मुकनबदा थोकपा पोट अमने लवी आई पोटा मसिगी पोटसी थोलिसि करिगिनो हाइ कांदा अमना अखोगी तसेंगना डोमिनेंस एंड सिंपैथी ऑफ पब्लिक जनरल पब्लिक मकोगी पोटु फाइटिंग फॉर कनो मागी टेरिटरी की हाइबदि तुइबोंग दगिना कांगभाई एरिया बोकी डोमिनेट तौनो होनरकपदा ngasa यूकेएनए की मागी उथोरक मागी बांगल शक्ति नेना मयाम अमा हाइदरी अदुना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन तौदे हाबदो मयेक सेंगना स्वाइदा अखोइना ताकपनि अदुना स्वाइदा अखोइना हाइजनिंगबदि अखोइना तसेंगना मैतैगी ओइबो पोतदि मैतै सीएस वगैरह अम वगैरह अखोइगी एनी क्राइम क्राइसिस कॉन्फ्लिक्ट इशू मयाम जामना मैच्योरली मसि डील तौय हाइबो पोतसे मसिगी सबसाबे एग्जांपल मना बिजगे होजे अखोइगी मरुप माइकेल लमसंथांग हाउकिप से अखोइजी इंफाल दा लेरगा दुम मयाम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजिंग तोनो तुनदना अरगी कोई एनी कुकी ट्राइब लोथोकदम थादौ कम्युनिटी लारपोसे ngasi ngarang nate mazu thadau ni hai moina oirabani na aduga masi koina koli chang sina ngasi 1987 dagi hauna larokpoduna 1993 gi achou mifom amda kuki ininda kogi paite semte gangte loina mak yaw ki pot ama thadau ndo yaw pot ama da madu da high grabani any kuki tribe se lokthok taba taragadi manipur gi government gi kano da yam headache oiba aduga government akai bo pot yam lakni habse yam mangjong na koi madu gi da thadau community na madu high grabani aduna koina probab mai koi india gi da what bengals think today indians think tomorrow have the type the what thadau things today rest of the manipur people things tomorrow have film da ngasi di koina ur koi film lai adu sigi pot se da koina makoi gi uk ne tor yo pot se wuziki kari gumdi sikanta sina lerami bisi thama khara kalap lerami bani tarik trump an hogi da laga kumathori sibini na thama ga no mini huni leramba matung sida koi madugi poto permission kana da ge pi haina haina hangrak ko matam da koi madu kaino dagi lawi ki keso dagi lawi keno dagi lawi aduri lawi na mayam ma tongan bo kaino version mayam ma tholi adu permission lawraga lai hibini hai pot amadi ko na madmain thengna ke aduna koi masigi post da ngasai gi retaliate torokadra ama koina sumaina mi mahal matam da mamang da grong chakhai ba thingai ba koigi Anglo Cookie War Centenary Gate की मई थाबा मतमदा इकोगी मसिगी पोची गोंग हर तुबोंग दा kai da मई थाबा खोटपा इकोगी कनो तौगिबा पोट मयाम सिंगसे इकोई मदुगी पोतो अदमाइन तोरकद्रा ना मोइना प्लान हम तोरमदगी ओना तैनबा प्रजा सिंगसिना वखलेना खंदगिबा मिथै कम्युनिटी हेना मेच्योर होगिबा सिगी पोस्ट मरम मोरकांदा मदुगी पोदर पीपल सिंगसे मागी मोइना करी तोरकपता हेना टेरोरिजम तोहनिबा कांगु सिंगदो कुगी टेरोरिजम ना तोरकतबा पोतुना इकोइदी हुजिकती मणिपुर सि यामना स्लोली हुजिक रिकवर तौरे
recovering ado common people sing na pam ji am peaceful oiba pot ne abado makoi me am khangna lai pot da madugi peaceful oiba society peaceful oiba nature me am then formation of a new popular government hojing nang la ka pot gi madugi yamna retaliatory oiba ek me am torok kadra hai ba pot da madugi pot toro plan do handa ki pot sida Rishikanta gi kai ne khale aduna hauji aikoina da seng na mamang da ikoi puru kanglup jati me am lai mina ba sing sida yeng bioba Manipur gi oina da seng na mitai puru na pam ba pot natraga any communities na pam pot su da seng nungsi chanana unity diversity coexistence peace cyber sigi matungina masin puna pullaga lerambodo ngasigi anoba saklo namada da seng na hadagadi kokila lawo sing tanam the violence discrimination hatters mayama si yauna hingna pot da moina tana ba sinmado upai lektam ne aduna Mayanglambam Rishikanta kan gi pot sida ikoi ex gracia oina lakh tara piraga ne haje mioi bagi maman si lakh tara na lepa yabra haiba question ne aduna GSC na thangi wapam mayam amada magi singnu haukip magi nupi haiba tare magi luhongdra maksu mayam nupi ne dum hallabani na mai nupi ne ko dum haijara sigi pot sigi tongna ko pot sida ngasai gi ikoi gi machi ngasigi paper sing da heading karak ko da yamna karai ba pot ne police ki control da leire haiba wai se kai no sine koina hangingi question se custody da leire har ko ragadi madu police na phare mai custody da leire adu magi investigation madu gi mayam tawra akanda masu gi langlalang jin soina phangbe ya haimne police ki control da leire haiba sigi art se koi kai no khangdri adana hojik si media da print media sing da or electronic media sing da koi ngasi khanari neinari adu wafam sing se thamakum matam da yamna authenticate oiba manda ba adu ka pause mapung phada ba man ba mayam sina confusion mayam su create tawe adana popular government ama yamna athu batna semba yabagi pot amadi leire haiba se even ngarangi khanane ba yokta haiba ta jawi ta jina thongi wafam da even paper sing da jawre hanagi XCM gi magi escort sing mayam ama hengalak pa khot pa magi piriba security arrangement hengale haiba si mathakta ikona pangjaba pauda Manipur gi assembly gi complex munung sing si heta horen hayeng heta run to ya bai mong da thamu haiba gi instruction leibane yam nana luna na handage na pajana kaidawena hore la hayeng lang jile ta phamba ya mong da thamya ba paum su leibani na adra amukchu swai dai koni am ngak ko Manipur si ong to social media gi sanari ba role media sing bu karem na ba aduga media da pau authenticate oi business karam bano oi dama karam bano je praja sing da confused to je si kan da pusan jarga ma jai jage political oi ba pot ma yam ma da masra political malice launa na bagi natraga politics si phagi ta thokna bagi pot adum mioi khujo khra sudum social media se control torga ma khoi ma khut thammaga Manipur gi praja gi wakhalon singje hummaga puro chatpa ma yam laita bana te ngarang ayukta viral orapata Manipur gi anoba CM se Tamilong gi dipu no oirani dipu ka maina haiba pot ma thoe marakta mu nungthin waida mung doram atheng evening da Kurai gi MLA yaiman orpe no thoe nungdang da mu tholokpadana mu andro AC gi MLA Tawazum Sam Kumar oyen thore do atheng ba ahing bung tara tara ma thoi da mu tholokpam dana ikoi mayam gi adum mayam na khulai boina khangna ba nupa ma ikoi adum tawri ba nupa dana manong orpe ya gen thole chumba yam kareng ba thaina ba koi democracy gi wahan thok le hendana ba constitution khonggaung na ba do ikoi gi kai haitar yana phagi da thokpa pot miyam gi mihut le rakanda ikoi constitution pullaga executive gi legislature gi judiciary gi then for pillar society media gi loiba role miyam si phagi da thokna bo na ba adum karem ka thaina mong do wahan do han ba mi miyam adum leitam na te ba aduna kuki gi singi jaga sing da hill area sing da ngasidi military crackdown to bi ona GSC na haiba 72 hours pi ba adu gi pot gi marak to da uji GSC na magi manau ba sing da thopa ma da magi thabak pi ona haiba du gi mathak to da madu thabak to pi ba pi da buduna ama oraga tulupa lakh tara sinagre haga heta lo sinabi yabe mong to NI da sinagre hana mayam pi bu su yaure NI da sino haiba do adu NI da sinagre ngasi bau da koi mai pa ke ba du January manga gi da nganu ko da thoki ba thok do sinagre uji kari kano lai adu hoi madu gi pot mayam du da kudakta at loinam phangba ya da pot amadi laibani adu oraga su group identify to biro haiba du uji mayam na identify to bi UK ne je chumma then ngarang gi pot evening de ge mu tholok pa amada hana gombe ano boram bi UK ne gi kulai pa ba khar thola kanda aikoi gi di separate administration separate territory du natraga di wari sharoi aduga aikoi di Myanmar rom da laiba da khudong cha da Manipur na quite separate place ni adu mapan gi media amagi pot smai da thola kanda aikoi uji mokoi na buffer zone respect to goda bi kaina haiba gi pot mayam ma tholok pa aduna sumba mayam ama aikoi na action lokapam thokpa lokataba aduna even masigi pot se di aikoi gi
कुकी की लालहोब लुप मणिपुर की बेस तौदबा म्यांमार रोम दगी मरु इन पार्टिकुलरली बेस तौब कांगू सिंगसिना मणिपुर दा कोई माइकेल लमजन थांग होय गुंबा थादौगी लेरिबा अतो तो कम्युनिटी की लेरिबा इवन लेबा मयाम सिना फ्रीली मूव तौब आपस मखोय मूव तौबुसि आदबा याम थिनो वारकपा देन अदगी मोगी बफर जोन दु इकाई खांगले कन गोपुर माइंगान होनबदा मदुगी रेस्पेक्ट तौदबैनि हाइबा अदुना सिंबा मयाम सिंगसिना सु इंडिया की लेरिबा कंपिटेंट अथॉरिटीज सिंगसिना पीआर की गवर्नमेंट मनुंग द बोक्ता पीआर की शासन मनुंग द बोक्ता अखोय सुमाइना नखोय मथक्ता फारगे एक्शन तौब ngami aduna masi popular government lagadi kesu taubu ngamoi popular government laibagi wahan thok leite kan tahana won rekpane lawi adugi matung tarakpada su nisikanta gi matungda Kathil Mamida Halama Pana, Mokoi Honorament of Wigi Matang. I don't see what my arms in some Narakan, the Hausi, Equina Canada, Nakogi, any government lakobatum da, Nakogi, Equina, dominate the Rogasapungami, Equigi terror, Tuan Bangambase, anytime as and when Equina Pamatam Nangami, Hyperport, other than Equina reaction to Octavina, Makoi port, the people or Daba. Dadubo Amuksusi Matata, Akoi Makoi Sum, but terrorist Miam say, Masi. Tengana by the Makta Ladiba, the terrorist Tengana Unlawful Activities Prevention Act 1967, a Koishi one to like the Badona Manipur Labor, then a Kogi Tashang Hadagadi, Kogi Sumba, Tonganba, Tada Egg, Pota Egg, Ladiba, Prevention Terrorist Act, Baduki Sumba Mayam Sing, Arabian Eski, Section 113, the Yauriba, Kaligumba, a Kogi Apungi Unity, Aduka Tugaraba, the economic Kahin Bapur or Basidasito, but Mayam Yar, Poaching Matungina, Masiki Poche, Action Locatanum Labor. Moina tong tong to buyane lebe potne na sigi process of channel loge matungina adu action lebe terrorist hangna potungina masi action lokhat pa then ekoina mamang de koin thengna gi bada hairok ta aham boina military gi adugumba mogi kari haitare so ma to gi bado makoi drill ma to gi bado adu matung tarak bada kaung pisu sambo to gi drill na taba aseng boina crack down ma dog dog pa adu bata ga di masai unauthorized over came su ogera mo ogera su na tabo nan su ogera lai ba pot mayam singse masi loina takhai ba tara ga di loge matungina makoi si terrorist compromise to the targadi masi ko pisa la kanen khali natragadi masi ki port mayam sumba uk nen to ri posidi akono ji high ke to jamba palau da bai ko michael hoi gum michael lamsan tang hoi na hoji imphal la aga organize to pada masi ko ko ki nate ko thada hoi lege da bani ko ki haiba umbrella gi masa mayam thide ka da bani then naga haiba posu naga thide ka da ni kai mayam haina re port mayam sing da sakhiba taragadi Makogi Pandam, Zelangam project, Madugi port mayam fail or kani, Aduna Masida, misidentification, Torpaya Bagi port, Tohanabagi port, Lamzantang Hoishina, Tachang spiny, Kuki, then Adagi, Nishikantana, Mategi spiny, Kanamun. Thador Pokra the Zukoi Tangi, Suma Mayam Torokanda, Mazigi Port Mayam Singche, Moinanan, Tubongi Porto Airportse, Adotina Jangi, Adugi Akoi Bazagada, Madugi Combing, joint combing operation Torokan, the Fadik, Habesi, Swai the Yamna, Quina Chinava, Port Amakati, Masi Yamna, Kari Haitare, Lotunaba Man, Port Amak Yawi, Sumba Lotunaba Post Labor Taragadi, Manipurgi, Singi Zaga, Sing the Amadi, Moruina Myanmar Zagada based of Ola Loop, you can hire Bakangu Sing Se Mokoi Keder, Sami and Kagumba. Aduga yam the kulai sophisticated highly sophisticated but chahum mupai badung kanguni ibisna Manipur gi kenoda without mogi sub chaba formal political statement sing structure sing yaudana aduga ta sengna only focusing on cookie interest ta tonokan da cookie ha posi lo to oina ngasi lawo mayam khongba tong requesta ta sengna haiba ta gadi masi makoina torok chathra bu khongthang amane lawi maram di kai gino hai kanda aikoina any cookie tribe si lo to oina lawrok posi ngasi ngarang nate thadawna lawdugi mathakta aikoina ta sengna masi any cookie tribe have let them report 1951 Pobuda 1949 Bo Dagina 51 Pobuda Manipur Parsi state on leading a matamda any have a posi taroga any cookie any lusai any nagai lemadu 1956 is totally removed of Rabado Madu Akoi Kanogi 1995 the Babum Risang Nagagi CM ordering Ida Naga and Habam Tokte Adobokoin Tankulgi Yamaru but CM or Babum Risangi Matamdagi Hona Masiki re-recommendation Tonaba AKT Tono Honor Lako Potuna Madu 2003 the quite swipe say Babum Bometam the Yoxel Giba Amu Palamengi Portu Madugi Portu Kari Haidare Emento Toga Madu reinsert Giba Port then 2005 the Su Gangugi Maikumbarumda Manipur Minataba Aduga foreigners sing, refugees sing, Natraga so-called narco terrorists sing na government of India ga Yanarakan the ceasefire Hambata Wahongiba, then 2008 Tabum Sem, Bobigi Matamda, Madugi Su sign Town Rakanda Lagiba Potana Manamoraga, Sugi Mapangan tripartite agreement with the Kanker Kaganda, Tokibo Poto, Masitamatana decades ma'am, they couldn't come to the Lako Mokogi plan ma'am, I couldn't say Haragadi, Ekoi Hanagi former CM. Orisum Lagadi, no madam or repair topolate and the Hanya Batuan to one by Ekinung Dangi, a hingi CM, the Tolokre,
paper da social media da dubu adum orpe an su panari ba pawung tamo billion gi matam da 2018 gi October 19 da mana state cabinet decide to give any cookie type lok thok da ni habji amna remarkable ba outstanding oi ba dum ba ware am oi ba duna maram orga masina kanada so e hai matam da any cookie tribe ke umbrella to piba cookie maikum upaganda ngasi lal hori ba for a better bargaining political power gi da mutu cookie tum salaga any yar su masana yar su cookie ni hai ga dam ni hai liba no mo chingdol da praja me am hummaga puri ba kangu sing da am cholpa aduna amuksu 2023 February 8 ta covid ki matung da amuksu Minister of Travel Affairs the abrogate tawgadam ni AKT se ne isalakba then forest ki land sing dagi takthorokpa adagi makhoyi NRC chanan nabagi biometric attendance form na harkoi mathakta masi tawraka detect and deport tawna ba honarakpa sigi tawthorokpa adagi even 13 kanoda khoyi 12 February da mana khangogdana amuk 24 da su amuksu crisis manung su after chahi amagum khara hela matung July da amuka su hanna ministerial chithi e ge hybrid report lai aduna 12 February da khangogdana makoina pami potugi matunginna madu en birenna masigi potsi tawingi tawgen tawba manba masi yawi masi resign tawthokiba potsi na maram moira kanda makoi si percent rule makoina pami ba potu lae biren lokthokpa habdu lae en tawna kanda ngasagi koki singi makoina demand ahum tawda ani mai pa ena khalleramba adubu yamna sathiri base koina sahi ani gi khara hen matung ani makhai gumai matung da ikoi gi 2025 ki ikoi gi December 14 da BJP gi MLA ma meeting ama moi minister remba me ama madugi Delhi da ikoi gi kuki yauna participate to kibse masda ikoi separate administration sidi phangroi aru ikoi government information yaudra upai leroi haiba potsi mayam ji manung da hauji ikoi na swai da mitai community ga tangna pham bamba sem munaba tawba pamba mando wani aduga somdadi adum ikoi na phangjaba tajaba pawdri kuki gi hana minister MLA mayam ji mokoi marakta su MLA oining lining da ba minister oining ba power fighting mayam ama sudum power mungga mayam ju yaudaba nati haibisi tawi aduna swai da any cookie tribe tagi karakhiba kangu singi khudong chaba mayam ama mangak potuga ikoina government je semna hona ko tongan ba ikoi sumaina moi meeting mi pham ke ama torokpa even uji ikoina yamna thajaba yaba pawda even lakade tarik kuntruk sigi matung kunipan da haiba keno sumaina mayam ama kuki MLA singa sumaina unabagi pot ama su paw ama su koina sumaina manung da phangi madugi potna hojiksi government se dum form torokpa ya pot se makhoi ta sengna hoji government je form tawda even chief minister bo piraga kuki singsi hoji yahole hamatam da wasak lobo lakpa ngamoy moi na marando khara leirabani na adra madai da full protection ekoi government of India na makoi pirani aduga makoi smai changthoksin yani haiba pot su kano leitaba pot ni na aduna ekoi swai jadi ekoi gi marik gi majau bi horokpa phummaga lerma mayam chakpa matam sangna sorakpa mayam gi asoiba mayam ama adu crisis gi benefit phangi kanana lowi haiba pot sing hoji miyam na hangari aduga tasena Manipur Hill Area District Council Act 1967 kari gi mapung fana hoji phawguta kari gi asuk koina chanadana thamdibno haiba question sing mayam ama aduga hoji ekoi gi mismanagement mayam ama toribase kutak gi lepa border fencing khajin bagi hoji ma kakthak pagi potropa simyam lefan ba aduga sumba AKT se remove to thoki ba posi tawdragdi Mayanglambam gi hoji thoiba Rishikanta gi posi gadnate mamang de ekoi gi even army camp dagi mangi ba ekoi gi tikadar hoji kai lekre then angang pim cha no pam cha ani koi bi chapdagi mangi mobile tracking phangi mobile param mi phare hoji kari tawri kasu leite aduna sumba sigi irang thoropa hobi irang chagat baje Anglo Cookie War Centenary Gate 1917 1919 dagi hawi aradi ngasi adugumba public places government gi lam national highway natra state land da adugum makal gi pot amada thechan ma khosan ba yade hairaga su ngasi kari gi damak to gate to yungaga leibno kari gi thidektre no percent gi rule manung jida haiba achobu question sing lai aduna sigumba pot mayam sing sida ekoi kaisuna ta pot ta divert to doroga maitai community bu yamna lal hoba pam pot ta na bo honari ba pot chidi ta seng na makoi gi kuki gi lal hobu singi mouthpiece soina tholakpa male ba kangu mayam ama ekoi ngasi di elected mayam makta gi yaure aduna tuibong du kang bhai da ngasi kanana capture toroga thame adudi mokoi gi ene ku kitab de kai ba paulinlan then lajmang hoina kadu pam hona ba then somna kanda ekoi gi LM khote paite gi mo chila kara iba ada kara wifi gi mo chila kara iba then ekoi gi jomi gi mo chila kara iba balte na kari pami ada gi somda thangam pau duna jomi no jera gi duna mana kari tauri then so sampu manung da so sampu gi pot da madu gi pot mayam ama jing thang na kari tauri adu tauri madu gi pot mayam ching je kona sum nai na kan madu gi pot ga maitai ga na talak padanga sai gi mar impui kuki impui adu gi pot mayam ching duna ekoi gi mar ga kuki gi marak ta lainari ba relation
ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯥꯏꯕꯁꯦ ꯅꯩꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯗꯦꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯀꯦꯅꯣꯒꯤ PS ꯍꯥꯎꯈꯤꯞꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁ ꯊꯥꯡꯕꯣꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 2008ꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯅꯤꯝꯆꯥ ꯀꯤꯞꯖꯦꯟꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏ ꯅꯤꯝꯆꯥ ꯀꯤꯞꯖꯦꯟꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯍꯟꯁꯤꯡꯁꯤ KNFꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ KNFꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯗꯨꯅ 2008ꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯅꯤꯝꯆꯥ ꯀꯤꯞꯖꯦꯟꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯑꯒ ꯀꯥꯍꯜꯂꯤꯕ ꯃꯔꯝ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔ ꯂꯝꯕꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦल हाईवे नंबर 2 सी टोटली मखोई कंट्रोल थम्बो तारगदी हयेंग वारी सानरकपदा पॉलिटिकल कैनो बार्गेनिंग तौनरकपदा नुंगाइनी हाना थम्मिब्रा देन इखोगी MLA हाउकुलेट की मतंग दो मधु होम सेक्रेटरी ओरिबा मधुगी ननसु ग्रुप की मधुगी जांगबोई किपजेना मा बैकिंग तरो कारकपने हाइबदा मबानी की लेनबा मरीना करिगिनो सोना कन साइकिल की ओरिबा माय कारेइबा नुपी सी MLA किम याउगी माय नुपासिना खियारेगी ओरिसि करिनो मसी इखोइना ngasi एंटी कुकी का एंटी को थादो के मरकता येने हनबु मरकसिना मचाकना करिनो स्वाइस साइकिल गी MLA सिगा कोई न्यू कैथेन मांबी के मरकसिदा मोगी लेनरीबा मरी न्यू कैथेन मांबी दन हान चुचांपुगी तौबदा चुचांपुगी मोगी पावर मोगी एरिया डोमिनेशन मोई चपचाना पब्लिक सिंपैथी लौनो होनाबदा इवन सिकांत होय बली गी हमिंग ओइलिबा सुमाइना अमु कैथेन मांबी रोमदसु साइकिल गी पोता ngsaigi KRA गी बैकिंग तरोगा लाइबा नत्रगा सोना कंदा कैनोदा इकोगी नेशनल हाईवे टू इम्फाल दिमापुर लंबी कंट्रोल थोरिबा कांगू ngsaigi इकोगी निमसा केबजिंग नुपा हंसिंग होय सुद लेबा कांगू गी मखोगी अदुगुमा 50-50 की चांग लेबा कैथेल मांबी रोमदगी मी फाना होनोइसे मरी काइनो अदुना मसी एंटी थादो एंटी मेटै छागना होनोदा मखोय लोइबा रोल मयाम अदु दे चांदेल दा इकोगी तसेंनागी SS हाउकिपना UKLF की कांगू सिंह तौरगा तौरिबा पोतदा लेरपाव हॉकिप करी मरी लेनरम बयाय UKLF का प्लस KNA गाना मधु मोरी तौरिबा पोतुना वोट की मताना करी तौबि याय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मुजिक तौरिबा पोसी करीनो अदु एक इस पॉलिसी लुक इस पॉलिसी साउथ वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया वेस्टिया की मनुंग लेरिबा लालहौ लुप मयाम सिंगजी ओइबा नमधनबा होनबा सिक्योरिटी की स्ट्रेटजी अमै मनुंगदा अखोगी मैतै सिंगसि बलिगी हमिंग ओहेलिब्रा मसी लॉन्ग टाइम अदुगा मधु इंसर्जेंसी रिमूव तौनो होनबा प्लान पॉलिसी की नॉर्थ ईस्ट स्टेट मनुंगदा मसी गवर्नमेंट इंडिया ने यादपा कया चिंग मनुंगदा अमु ओरिब्रा काना मयामना खनरिसि लालो हेनिंगा लेते अदुना गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया ओरिबा मणिपुर की पोची मसैदा इकोइना सिलेज कम्युनिटी पॉलिटिक्स तो होनबा ताहलगा देन मधुगी मेकानिज्म दुदा मसी पाजला पुंजला तमगा हाइब तारे मसवाइदा इकोइ कॉन्फ्लिक्ट नि क्राइसिस नि मैटेगा तौनबनी सी तौनबनी अदुगा प्रॉक्सी एजेंट मयाम सिजनरगा मसी लान तौहनबनी खंगना मसी की पोची यामना अनरेस्ट होना ngasi लहनबा तोंगान मखलगी रिएक्शन यामना रिटालिएट तौकदरा हाइब पोत तौरक्तबा अदु खुसेंगी कॉन्फ्लिक्ट मयाम जिगी मरकता अकोइ तसेंगना हारेगदी इवन गानु कोनगी बॉम्ब सीरीज दा बखाइबदु बोम्बला ने ना सिक्योरिटी फोर्सेस ना हाइब ngam को पोट लाइने अदु सिगी पोट मयाम सिदा एकोइना लो थुगारिबा कनानो लो सी थुगाइबसी कमाइना एकोइना कनगनी लो ngaka दोसिना कनानो अदुदी एकोइना अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट 1962 दा मधुर करी यावरी अफास्पा दा 1958 दा करी तौगी बेली दा अदु टेररिस्ट एंड डिस्टर्ब कैनोगी एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1987 दा मधुगी तदा दा करी यावरी देन पोता दा प्रिवेंशन टेररिज्म एक्ट 2002 दा करी यावरी 2202 दा करी यावरी देन एकोइना BNS की सेक्शन 113 दा एकोइना जाय पंजागी मतुंगिना अनोबा एक्ट कोई 2023 की दा वसी कनो IPC की CRPC की एविडेंस एक मैं बहुत चलगा BNS दा 2023 दा करी यावरी सेक्शन 113 दुदा कोई यावी करीनो करी यावी थ्रेटन the unity, integrity, or security or economic security of India, or to strike terror in people. Madugi potu laiba taragadi madugi mayam singdo action sabchan lokot pe haibado ngasidi chumba conspiracy singduna madugi conspiracy toriba kanggo singdigi maduna ngasi fawda masigi masi phaba punmangam da base arrest tobungam je masigi theory duda madu yaw laitoni haiba pot se thamngi aduna mudi sikandagi potta अखोना पुलिस की कस्टडी लेरे बनते पुलिस की कंट्रोल द लेरे का हाइबो वाफम सिगे ताब नुगाइते सब चाना मंगोंदगी माना हेता तरोंगनी हाइबो वाफम नते अदुबु अयाब लौरगा मसिगी पोत चटखिबनिना कोकी KSO गुम्बा UK गनसागी कोकी लालौबा परमिशन पीरिबो कांगुम नत्रगा विलेज अथॉरिटीज सिंगना थाम हेना लेमिनारम पोनिना मा लै हाबजे खंगदौनिना मसिले कोइ स्वाइदा मिटैदा मयुम पालकपा कोकी मयाम अमा नुपी मयाम अमा सिलैरी अदगी कोकी नुपासिंदा पांगे मैथै नुपी मयाम लेरम याय मदुगी मयाम सिंगसु मु याना नबा खोना नबा particularly कोई बेली द तारे को खोंग ताब खरब जी खोंफम पीदन खोना बगी यालक लालौबगी प्लान हम ओरम याय मसी खंगना प्रजा सिंगसु वाकल फादब मथौ ताय अदुबु सुम लालाइब कांगो सिंगसे लोगी मतुंगना चेराक पिन खोना बगी प्रेशर दि पिबम थोप मफम जगा सिंगदा एकोई JSC के खतना तना एकोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल अदग प्रेस मीडिया सिंगसु पाव मरिक सुम सिंगसे फोंबी रगा हापी रगा तक्षण ब मतम यौरे ताजे इस माइथम जी या हम थंबी